Sikubingelele siphinde sikwamukele ekuyona ke channel yithi channel eza kabi kakhulu ke engolwazi lwamakhambi esintu esuke kulethela abalaphi bendabuko abanolwazi olujiyile ulwazi ongeke ulithole endawo ulwazi olungavamile. Namhlanje nasikhona la kuDokotela Msimango ubheka nje ezinye zezinto futhi ezihlupha abantu, izinto ezenzeka emphakathini ezenziwa abanye abantu futhi abangabelaphi bendabuko noma abantu abakhonza nje bayazenza lezinye izinto lezi. Ngiyacabanga nawe mhlawumbe ungenzeka ekhayini ngoyibona noma ngoyibonisa kwamakhelwane kodwa ngithola abantu ukuthi yini kahle hle lengikhuluma ngayo angivele ngiyile lo dokotela sibingelele. Ngibonga kakhulu bhuti. Mbukeli igama ke ngoXolani Pastor Winning sibheka la udaba lonamlambo. Kunento ethiwa unamlambo uze uthi mhlawumbe yakumthandazo othile noma uyikhonzele eZayoni noma uyikhonzele eJericho kodwa noma uyele nje uyohlola into bafithi wena manje kunonamlambo ohlupha ekhaya. Ukhona yini vele unamlambo dokotela? Unamlambo babe ngifuna abantu bacacele kahle la kulento. Bavisise kahle. Unamlambo angeke umlande ukuthi azohlupha abantu. Uze kumsimango uzofuna unamlambo kanti wena ufuna umakhelwane wakho. Unamlambo silwane sokuthi wena uthwele ngaso. Sitokwendela into lethite kumbe sitokuniketa imali kumbe sitowenda ukuthi la ekhaya yonke umuntu okhona la ekhaya into yakhe nayibamba vele ingaphunyuka igenerate. Ngithi kancane nje ngutshontshe bhodi. Sekusukela ukuthi naku wena unqolani ngethelo namlambo wakho. Namlambo wakho lokho uyiloku generate izinto la ekhaya soyafika wena uyafaila. Kwenda imigomo yalo namlambo wakho la ekhaya utawuhlupha lo namlambo. Bese kube ngathi uloywe ngonamlambo kanti wena uphambanise inkomishi. Futhi angahluphi wena wedwa. Lapho ingoti khona. Ehluphe wena la kulomuzi ohlupha kamakhelwane ahluphe kamakhelwane sokuthiwa Xolani uyaloya. Nabaya kumsimango ngithi nayi inyoko enginamlambo nini ivukeni ikhothe nini nonke la. Abanye ke abona abafuna ukwazi ukuthi le nyoka ibuyapi vele zikho ngibone kahle ukuthi phela lento yaqolani ivuka kaXolani yeka kamakhelwane. Uyangithola kanti nami yangihlupha kanti nawe yakuhlupha ngoba so wafeyila kulungisela lento yakho lo wayilanza. Ngahleshena unamlambo akusinto yokuthakala akusinto ukuthi uyithethe ukuthi ihlupha ngoba kungagcinwa ngemgomo. Exactly because ngoba asithi maybe ifune idla inkukhu every week wena usahlaba inkukhu makhelwane uyihlabela inkukhu yakhe lapha bafuna ukudla nabantwana inukelela kule gazi kamakhelwane seyiyo ufuna igazi kamakhelwane. Uyangizwa kahle seyofuna igazi kamakhelwane then seyihlupha bonke akushoda amakhelwane akufuna bangahlabi inkukhu ngoba wena walanda isilwane la ukuthi awusasiniki igazi. Hayi izwa ke uyezwa ke mbukeli laba abantu abahlezi beniprofita benihlolela ukuthi nina niloyo ngonamlambo abashayi kahle abayibeki kahle futhi abaguglishi kahle mabegugula lapha abaguglisha half ngoba la uyakuveza nje ukuthi unamlambo usebenza kuphela izinto ezifaka umcebo ukwenza izinto zime kahle kodwa uma usuhlele ulandela ama terms and conditions bese uqala uhlupheke nabanye abantu kodwa isukuyilandele wena for personal use not for ukuthi ungaloya abanye abantu. Dokotela asindlule la ufuna sibheke indaba yamabhodlela enye futhi ehlupha kakhulu abantu uzwe kuthiwa wena manje kunelibhodlela lapha lisemnyango noma kunelibhodlela lisesangweni eligijima lapha njalo into abama liyagijima liyavuka libe into ephilayo ligijime lakha lihlupha linganikeza ukulala kufanele ukhishwe lelibhodlela. Ikhona into eyibhodlela elingagujelwa qede futhi lenza ukuthi impilweni ingahle ihlangahlangane izinto zenu zingalungi. Athi ngubheke qaqe futhi naloko baba abantu ufuna bakhumbula into eyodwa uyayikhemisa othenga umuthi is in seal on the bottle. So can you drink lento ungakayivulanga? So it means if umuntu afaka ibhodlela elivalekile
how that thing le insight izosebenza leyilwane makuneyilwane zivalelekile ziphuma njani ngineyiceki futhi nazi zinendawo la ufake khona ama-prompt ami uyazibona nje nazi nethiwe abalaleli kukude ukuthi bazibone sifaka ama-prompt if ingakazivulanga mina ngashaya imfingwane zami zizunguzwa kanjani leceki ngizivalele ukuthi ungangeni umoya imimoya lele angithi ngivula umnyango kunemimoya phela esondelako so angifuni ingene kule iceki but if lento isi ngifaka emhlabathini izo attracta kanjani mamelani bantu benkosi ngendaba zamabhodlela ukuthi bazothi lebhodlela ligujule ekhathe ekhaya kunani igujule ekhathe ekhaya unless lo muntu agubhele maybe iphondo angeke alivale ngalutho afake imithi phakathi ngaba lembuzi ngaba iphondo lenkomo ngaba lani aligubhele la jardini or athatha umuthi afune indwangu ilapho I think ama-Nigeria azama ukunika neclue mboke nibukele kancane nalama film ama-Nigeria ngoba khona amaclue aphilayo ayamanga don't take all lento abayenzayo but khona sine sibona ukuthi iya exist but athi lapho futhi bafaka umuthi phakathi isicephu sine isikipha umoya siyaphefumula exactly uyangithola bagubhelela maybe istroke basigubhelela ekhathi jardini maybe umhlwepho bagubhelela ekhathi jardini ukuthi immediately to phuma ubeka inyawo that thing is like it's like a umshoko uyangithola not on a bottle because bottle is been sealed and leyilwane ngeke ikhona uphuma ingakho vele mawuzo ikhulumisa izilwane ufuna uyithele entweni noma unebhodlela lakho ufuna ulivule ulikhulumise bese exactly ulivule ukhulume la kulo ukuthi ngicela into ezithize ulibeke lento na ulibeka iyaphuma automatically ingumoya iyahamba but not on seal uzothola umuntu akhiphele ibhodlela elivalekile athi yena nalibhodlela la ikhasi ngikhiphile kanti qha lento yakukhamka imanye ngemsisili abopha amaheyi ayifakele phakathi emsisilini uyophekela lapha phekutama lento yakapheka ayihlanyisa ngathi uyahlanya athi ukhipha lento lapha awento lidzaka ukuthi ningasaboni ukuthi kwendekani lapha thela amanzi udokotela uthi lento yamabhodlela akhishwayo ilabantu abakhiphayo ngenzeka ingabi leqiniso abantu abaningi 100% bhuti wami akulona iqiniso unless ilibhodlela balibekele ukuthi kuna certain of period thola ukuthi ubaba mina ngiyazi ngonkulu wami lena ubaba maybe ayitshela ukuthi uqolani sasemncane nginesikhwama la ekhaya elesikhwama ngifuna sothatha uqolani mara elami lokufa angilasengikhulile abeke ibhodlela alikuphelele la ejardini umuntu omdala kuthi lelanga lebhodlela leli ungakhula eqolani ufunde ube neimoto nani utshela ukuthi mina hayi mina into lezinto zamadlozi I don't believe kuzo njanja but believe me the day that bottle likreka lapha qhuma uyasithatha sikhwama mfana kuvaleka yonke into yakho into uthiywe igazi lakho washashela igazi lakho lahlanganiswa naleli kwabekwa lento lapha ukuthi set of period lo noma kanjani wegibela le train usho ukuthi ifane nenhlanga ngoba ngeke uzibalekele exactly uyangithola ba so lento ukuthi bathi balukhishwa amabhodlela lokho ukuthi babakuthelele imithi bafaka imithi or bafaka isipoko balahlela isipoko or something or bathatha umhlanga baqosha umhlanga bogubhela ejardini lakho lomhlanga wabona kwasala bawenza ngathi ulibhokisi bogubhela ejardini lakho wabona kwasala kusipoko esiphila kwesivuka siphilela kade kade lokho kuyiqiniso ngoba kufuna wena nalenyanga yakho nigucule lesipoko sale kube ngumlindi wala ekhaya okusho ukuthi ngamanye amazwi mangenzeka ukuthi kufakwe uTikoloshe la khaya noma kufakwe lezo poko lezo ayiphumi vela ikindlela ukusikhipha awunokhipha uTikoloshe baba ufuna lo Tikoloshe nenumguqulo abe sikhonkwanisa la ekhaya ngumlindi ugadze nina umntwana wala ekhaya niyahlaliswa phansi nitshela ukuthi into ethize ningaboyi jikjela ngamatshe nini igadzenile ilinde nini ukuthi umuntu ozonithasha futhi ngamanye amazwi uthi wena doctor ma umuntu ethi uzokhipha uTikoloshe ebaleni olihluphayo lo muntu lo ngenzeka ushaya eceleni ngoba lento ayiphumi ngoba imiphuma afuna iyesami ngiyakhumbula ukuthi dokotela uma ubeka indaba ukuthi lento ayiphumi no Jesu meyakhipha amadimoni wawakhipha ngene engulubeni okusho ukuthi into umiphuma ifuna iphuma yeSamuel alimani ngeke ukwazi ukuyiphupha intante emoyeni angibuze babe wena nangathi mina ngiyokhipha uTikoloshe ngoba mina ngumfundi uTikoloshe la ekhaya uzomthatha uzodliwa ngibani uTikoloshe ubani owathi yena wambona ukuthi naba amkhiphile uTikoloshe umphethe umuntu ohamba nayo uTikoloshe sibeke nje lula nje bafishana abantu bavulela inqondo athi mina ngambona uTikoloshe ubabe bana ukhipha ahamba nawo akukho into nje efana naleyo umoya lo moya lo ufuna uguqule nawo wenze enye into ukuthi wena usasebenzi lokho like usebenza ukuthi nabavala igate uma la egate
ugazi ungenayo angithi bale ekhaya yabazi uzibani kuzubazi sibiza ukuthi inamba lena kune number sikunikeza yona ukuthi inamba isona so awantwana bale ekhaya ongamazi tsara ngamane kushubela ekhathi eketeni uvakala ukuthi khona umuntu okhona uyangithola Utokoloshe la because uyingimoya lezinto. So wena dokotela uyakwazi ukuthi umuntu mangathi manje mabe ngafona abantu manje bathi sishusha Utokoloshe la ungakwazi ukuguqula dokotela wena dokotela lo avela be security guard manje aphenduka iphoyisa bene lokho angisabi babe ngiguti kabi but not ukuthi ngizokhipha Utokoloshe angimfuni Utokoloshe nawo umfuni Utokoloshe so kufuna senze njani ngoTokoloshe semguqula abe umantshingilano la ekhaya uchaklas wala akukho lenye into ongayenza ngalento noma ungathi mina ngofuna Utokoloshe nawe ufuna Utokoloshe so uzoyapi lo Utokoloshe ngoba ikhinde ukhipha usekhona exactly nama ngumfunda kami ngine bambo Utokoloshe engazalwa nganikwa bona sewuloyo uthi ufuna kurena bambo Utokoloshe it can't happen hayi dokotela nawo abantu awukhulumi nabantu ke la ubatshele la usebenzela khona usebenzela kuphi dokotela ubaba Msimango lo yatholakala 230 Jane Thembisa Jekimncube Street inamba 0823645616 0823645616 nizwile ke bakwethu udokotela uthi uma indaba yamabhodlela ngisho amabhodlela kakhulu abantu abasuke besebenza ngomqondo wenu abantu abathi bakhipha Utokoloshe Utokoloshe awukhiphi senze isibonelo ukuthi uJesu mekhipha idemoni la azange float emoyeni kodwa lapha kwenzelweni ushithi yonke into omuyikhipha somewhere ifuniye somewhere ithola indawo itholela indawo kancane baba asingibabe kusele ngisho even no Mose in 10 commandment watlampa intaba gebele intabeni wezwa ilizwi likhuluma but he couldn't see that lightning ukuthi iqhamuka ngakupho abona nje ishaya kuthiwa ungaphingi ungenzi ukuthi but now bheka lapha wathola kunembhalo not into ephathekayo he was giving the power azange athola ukuthi lo mlilo ushaye kwababovu la wathola kunamagama just the symbol uyangithola so wena lo Utokoloshe even today le ndawo lebayile statute bayigadzile amajuda ukuthi akungeni umuntu uyangithola so wena uthi wena kunoTokoloshe kakho ufuna ukukhipha Utokoloshe uyoyakuphi ngoba imimoya leyo so guqula le moya ibe ngomantshingilane bizana udokotela azoguqula le moya enhluphayo ke ibe ngomantshi ingade lapho siyabonga kakhulu kakho hlaka ukusubscribe nisilandele ke qhubeni buza imbuzo siyabonga